The Federation of Khasi Jaintia and Garo People haringkat berkakasi Student Union nong Thamai Circle kalapha ek kharwo jing ngolam kibahayeng hasem jong uhebret kershan bor khan mudai ubadang news nem ka arta ubala sha penyap dosman balalet bret ekamet ke jong u balalap no hamau pat lumrum nong habakren shkila pathai khobor hagasngi pale ka khanatrik urisau arjar phusan ka office rekam jong ka sengke SU nong Thamai Circle nakalyang ki ar kanhon ki bala penram chur ki riu trangs nam ki bomdan shu ekamen sim ngolam ki para breu da ka bashim no ekamen sim baloi loi u hebret kershan bor khan mudai shu long bagani ka de ka sien ka baar ya ka bagshnong nongra kalamat ya kum kani ka jingja bat kini ki ar kan hon ki lapan paw ki jing ngokhya halor kani bala karpat ikatanat jong ki pulen bat kum juru nakalyang jong ki pa ba bakini snok ti lang baro khlang bakin yo ya ka hok jong kini ki ar ngun ki min sim ki bakodor ki bade na ka shnong nongra jong ka FPGP nong Thamai Circle bat nakalyang jong ka Khasi Student Union nong Thamai Circle pha ya jing solam cha ying jing habret kesan bor karum mudai nang ba bai ane kasak thai te nakalyang ka sengi menen masin tip ba tadon kata jing ja jing i habret kesan bor tingila imare tingila iwat cha benemer la ya cha ko lapalang la ya kat sa phai thamai ni khamyo ti non bat nangaliang ha department ngi lai don lang makaseng nong kumi PDP mat nangaliang ngi kaseng ngi pakjur ya ka bor sarkar sukaan kami ka police department ma makan sim kya mai kani mama kani raja sin baar kapo jang snong jang nong rat ma ngi ru nakaliang ma ngi pas pati ngorong kanja tingi kepat ya police department makan sim kya mai kani mama teng long kaja ni isu wantang lai sangut kiplet at least kita tip no ya kadang ka outpost kadang ka namon song kadang madar ting kadang bun ki outpost mana kaliang police department ki wan lai sangut tingi kepat jur ba nakaliang seng nakaliang seng jungi ba in ongi ka police department ngam tristem tingi nakaliang seng ka PSU ka FKHP bat ka PSU ngindan tungkat bet yai nakai ya yen sem jong i habret bel akhlak no nang sing sa pathai ba kat empat i ore ya jeng sisa nyadon kat beli tang tai besbu deni nang terus dan jong ga nang Thamai Circle apa yang kemudian matong ha bede bakani kecing ma ame ka nak kulet ka bakat ha bede ka ba ka miat jong na egrets koi pat ka hon ka bakat commission no ini dikir ki bare mru se recommendation kiya ban wan sakmat kola ni su sai ma pin hakani kaya kamdei kapor banya kentho kamdei kapor banya pongti kamdei kapor banya tren dak mi ko tai ndrei kadei kapor banya trei kumuwi liang jongi beraseng ni terpat ya tidor barsnong bakir kiseng samla jong snong bakir kiseng genthei kiseng long kami bakir jong tidor barsnong bakir kiseng nyam kiseng balang ini trei lang kumuwi brio ni trei lang khnang ban pnio pat ya hok jok kini ki arut ki khulung ki baloi ki bala sha that jubor kajing im jong ki ha kita ki rio transna nimnang shu bonong dak mui pan ninong u khawput ru snu ma ong shu khawput ndri ki debi kita ki rio transna ki ba ma shu wat ya ka mensiam jong ki hebret ki barang loi ki hebret ki bampat dam jing tho bria ye ki bampat tip ya ki du ndri ibim pet ki no ban that jubor kajing khat jong nu hebret ni kalong ba sangsat adu kata-kata bangi snow haki news channel ba idon ki jingmong hi benta jong khonat ba ka jing khlak kalong ba kemut khlak jingja kemut dor mapi news nam karta khlak da ka jingja
kadi kajing tim ya itu kinong le bar ngaong hane mata ya ka police department lada pihak tikna pitip ya kita kinong peniap brio sebab peniap dosman ni kilo kena David encounter ni ki dan naira sakut nai hajar nai kamunto ye ruya namar bam kini kiri thang sam kim don hok su iban ina pos la kai na kata kada kiri ben daka encounter ni bat kunjuru ni kerpat ya ki ya ka department bapek na kamunta ban le ya postmortem bikin le janai bikin le khangkloi kanang baka investigation kata kajing tokit kanang ka khut jing tokit kanang ka kloi namar la kloi ka postmortem report ka khut postmortem report kajing tokit kanang ka khut sudah namar kata ni suatu pemelakuan sama mengelam juga KGP ini ke commission ni dan State Commission for Child Protection of Child Rights kadang tentang head chairperson di MP Barim jangka Tura Constituency Honorable Mam Ahmad Hasan di kami ke jinjal aja di ngintip adu commission kalakrai adu kanu commission kala ya kendu ya ka kunun tokit kalai kendu ni mika kiwi pat ki bakun commission kali benle de hakani kapor ngasno ba ka commission kamdei tang ban pen ai ka ti ya kitu ki badan ka commission ban pen biang ya ka self interest ke joki hendrai kum commission ni pat epi ba pili tristom rangkan bat ka investigation team kanang banyo bapinyo penyo pan ya ka hok abade ya ini ki arnut ki habit si bala rahno na kalian kaseng ni pa sai sien pa de jing solen khantam ya ki bayeng jong du habit ba la long concert li ni bu jing roi ji lu smart play ba kulung barang tibli toy bisa dawa jong batu ai baka snam ko jong kanang wanra pan sa sien no ya ka jing song suk song snam ha ka snong nora kari ga ja ben hi